Ti Masakbayan. Ita papagayam. Isagot mi kada kayo ti umuna a serye tayo itaalawas a napauluan. Naikari. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Uy, talagang ipaspas mo ti agtrabaho ah. Wen Lito, Un gayam. Agawid ak ije probinsya inton Sabado. Saan ka kadiya sumurot? saan? Taapay. Nabayag adi ka nagawawid ah. Umdaslatan apat patulodam datatang mo iti kwarta. No agawid ak ije probinsya. Sigurado asumurot ni Carla. Ay, kaslabasol ko dahito yan napasamakan ka, Roman. Kaya rigam itan tinaitangkal. Lito, Wen, basol ko. Tano di ka po kanyak. Saan ka kumaidi anak kadanon dito yung syudad? Tapno ag working student. Ngam ti pagsayaatan na. Nagbaligi ka. Kitaam. Addaan kan iti natalgad at trabaho. Kat dayta ti pagsayaatan na. Tatang, adamanin impawit ni Manong Roman. Ay, day talagi pau-pau eter aramiden na. Adimot agawid. Makumikom iti trabaho na, tatang. Agbakasyon to kanulat ta. Una ngam nabayagan na sana nagawid. Bayan nyo latan, tatang. Sa bagay, hanggang manmanupay nga umawag. Tinasken, nasaya at ti kasasaad na ijay syudad, tatang. Wan matkit di Rumwarak, tatang. Inak makitsenda. Tanagsweldo ak ijay opisina a pagpapaayak. Ala makamukan. Amumatan, no anya tijak kayat asidain. Sige, tatang. Rumwarak nga rodan. Tunggal umay kami aglaba dito'y karayan. Malagip ko latta ni Roman. Sipod High School. Nasingat kami iti tunggal maysa. Aging ga anagayan ayat kami. Stella! Umay ka na! Nakamatider ka matlat na dita ayang ti bato. Saan nga ta mailiw kanyak ni Roman? Hoy, anyamanin ti pampanunutam. Unyag paiso. Kumusta nga taitan ni Roman? Ay, Nabayag asaan ang nagaw-awid dito lugar tayo napanag kolehiyo di syudad. Idi nakagraduar. Nakastrak iti pagtrabahuan ni Ijay. Kat sipod ditan, saanan ang nagaw-awid. Ta siguro, makumikom iti trabaho na. Sali, Patuludan na laang ang dananang na iti kwarta. katnukas na nga gawid. Saan kami pa'y ang makapagsarita iti napaot? Gaputa agdardaras iti panagsubli na iti syudad. Iti laangan cellphone ti pagsaritaan mi. Ngam no datuma, jak pa'y makontak. Kat mano abulan nin adikam nakapagsarita iti cellphone. Makumikom na unay Iso nga awan oras na ken ka. Ay ayaten nakpahinga ta ni Roman. Isulaang ti makasumbat iti dayta, Estella. Ala, ituloy tang taglaba. Tapno makaawid tan, Estella. O sige, ipalpastan ti lalabaan ta. At dayta, nalpastan ang naglaba. Patudtudan ta dagiti linabaan ta. Tapno nalaglagan nga awitan. Wan Sali, Mas daawak nga mingkan ka, Estella. Takay kayat mo nga umay taglaba dito'y karayan. Sa bagay, kay kayat ko dito'y tanalaklaka ti aggaw-gaw, ken nadalos met ti danom. wan. Sana bali at nadalos ti danom diti karayan. Wala, Idi adda tayo pay laang iti high school. Kanayon kami nga umay dito'y kan ni Roman. Umay kami aglaba tungkal Sabado. Agtintinulong kami. Iso ti mangbagkat kadagiti linabaan mi. Wano saan? Ibilag mi dagiti linabaan mi. Kat agawid kam tulaangan, inton mamagaan. wan, kasta kayo idi. Da kayo latan ti agkuy-kuyog.
Naragsak kami iti. Ngam ita. Awanan. Linipat na kon ni Roman. Adangatan sa bali akaayan-ayat na. Nalabit akasta. No adan sa bali akaayan-ayat na. Api nga rud asaan anaki-breakan ka. Sally. Iti kasta, saan kan akanayon nga agpampanunot no ay ayaten na kangatapay wenno saanen. Kayat ko asarungkaran ni Roman iti syudad. Ha? Kayat ko amaamuhan no anya tigapuna. Asaan nga agaw-awit iti probinsya. Amom ka diti ayan na. Nasauna idi kanyak ti address na. Adakan ka dayta. Ngam ibagam no kaano, tasumurutak to. Kaya't kumati agpasyar ijay syudad. Estela, apay ka di akas lakanayon nga da pampanunutam. Adda ka di sakit mo? Awan, nanang. Adda ka di parikot iti pagpapaayam nga opisina? Awan, nanang. Apay nga rod akas laawan gaganay gayam. Saan naklatan nga ikan kano, nanang? Basta ipasiguradom kanyak nga awan parikot mo. Awan parikot ko, nanang. Ala nga rod, rumarakon, taisursur ko dagiti nateng alakok. Inkay manin aglako? Ay naanak ko, bay anak lata. Agsakitak no adda aklaang dito'y balay. Sige, innakon. Oy, Dorotya! Umay ka ditoy! Gumatangak itilakom! Ay, umayan! Ay na! Nagsiksi ni Dorotya nakasusuon itilabana. Kapuros dagito'y lakok, Sebyo. Okra, tarong, kamates, kan bungat pareya. Gumatang ka kade, wano umis-isam kalatan amang kitkita kanyak. Ay, no apay ngamin asaan adata tinaikari iti tunggal maysa. Dorotya. Anya kadit sa sawam, Sebyo. Ket no insukat nak idi agayan ayat tapaylaeng. Gumatang ka kade, wano saan. Ay, wan, gumatangak. Ay gumatang kan, tain na kon. Di ka manaktak. Gatanga ka amin talakom, ano kayat mo? Manu amin ti bayad na tagatangag. Ibagam, Dorotya. Ay, nagatang amin alakok. Ang masurunak. Anya ti pakasurunan nyo, nanang. Idinto tanalako amin anatang nyo. Ginulpe ni Sebyo. Ha? Ni Tata Sebyo? Wen. Masurunak iti day di atao. Nukat agsabat tidalan me. Ipalagip na lata tinapalabas. Nga agayan ayat kayo idi? Wen nga rod. Ay, saan mo't akasta idi si bibiyag payday di asawa na. Ngem itan anabalo. Kanayo nakasta ti ibagbaga na kanyak. Nanang? No apay ka na, asaan ada kami tinaikare. Saan nyo latan nga italtalat ni Tata Sebyo, nanang? Nalaing lamang sutil day jay. Ay, Saan nyo agurguraan? Tama di ti ada kaguran ha. Saan anatalina ay ti panunot? saan kumatkit di aguraan anak ko? Day talaang, tatalaga ang masurunak kun kuana. Intimplaan ka iti kape. Atoy, Agyaman na, Carla. nagagat ka unay. Break time man. Nasken nga ipalpas ko dito Aramida. Ay, awan pa'y panawantan ngag-date. Trabaho lat tatiaday ti panunot mo. Ala, aday wanak pa'y laing. Tapno sa anak amasinga. Okay. O sige, panawan ka pa'y dito eh.
kayat kung agkalay sa kamin ka ni Roman. Anya, agkalay sa kayon. Napagsaritaan nyo kanin day tabanag. Saan pa'y, papa? Kayat ko ada kayo ti mangisingasing kan kuana. Anda ka din nasaunakan ka, maipapan iti day tabanag. Awan pa'y, papa? Nukasta, urayam nga isingasing na. Di ka agapura. Ngam, papa. Ay, ayatak ni Roman. Katsak kayat ang maagaw ti sabani. Iso akayat kong agkalay sa kamin. Urayam nga iso ti mangisingasing iti panagkalay sayo. Di ka agapura, iha. O kasano, agpasyudad ta inton bigat? Wan, Sally. Sige, nakasagana akmatan. Ag first trip ta. Tapno masapsapa ang makadanon tayo di syudad. Sige, Agyamanak, taada ka akadwag. okay lang. Takayat ko mati agpasyar. Italamanan ang makapasyarak no kaskasano. Agyamanak manen, Sally. Ay, ayat at talaga. Agasam day ta. Nagloan ka, tapno laang adda aramatam ng agpasyudad. Tapno sigurado asa anak ang maawanan ijay. Nang runa kat adda ka akadwag. Di kagdanag, adamat kwartak. Share-share ta, Narigat mo't asikalaang tagas-gastos. Sige, agyamanak manen. Takuyugan na ngagpasyudad. Sige, agkape kapay nga rod, anak ko. Sakbay adagasem ni Saleh. Agyamanak nanang. Agan-anad kayo ijay syudad, Wan nanang. Di kwartayaw. Amangan numatnagyaw, wano madukot mo't kitday. Wan nanang. Anak, talaga ka day, akaayan-ayat mo ni Roman. Wan nanang. Ay, sapay kasurun ko, ti amana. Ha? Sana balin Anya ngay ti mabalin ko, no iso ti kayat mo. Ay, sapay ko mga rod, tamasarakan nyo ti ayan na. Sapay ko ma, nanang. Basta agan-anad kayo, anak ko. Roman, rumwarta inton bigat. Sana bale, tawan sarak tayo iti opisina. Intag pa siya. Nabayagan adita nakapagkuyog arimwar Trabaho latan ti adda iti panunot mo. Sige, sikat matungpal. Agyaman na Ay, kamawdyanan na. Ag-date tamatlaangan. Patgan ka. Sana bale. Tawan sarak ta iti trabaho. Numabalin la ko mga agbakasyon ta. Agbakasyon? Wan, iya lugar yun. Saan pa lang nga itay? Kaya't ko ang makita ti lugar yun. Nakurapay lang ti adda pa nagbiag mi ijay probinsya. Ang mga nagbabawi ka lang numapantay ijay. Oh, di agyanta iti hotel? Anya? Wan, Roman. Agnaed ta iti hotel, kabayatan ti panagbakasyon ta iti lugar yun. Saan pa nga itay? Dumteng to ti panawan. O sige, basta agbakasyon tanto iti lugar yun, ha? Ikarimday ta, Roman. Kasano, nakadanon tan dito syudad. Mangsapol ta iti mabalinda apagyanan. Kabayatan ti kadata ditoy. Sige, uray di nalakalaang. Diyay kabailan ta bayadan ti rentana. O sige. Siya kung ti makaamo iti abang ti pagnaadan ta. Sana bale, tadwa nga aldaw laang ti kadata diti syudad. Sapay ko mga rod ta masarakan ta ni Roman. Sige, mabisina ko. O sige. Mangkita ta iti mabalinta apanganan. Anya matanda ito'y restaurant nga imayanta? Apay asaan a klas a restaurant tinapananta? Dito'y talatan. Kuripot ka talaga.
Awanan nyaman na, no dito'y taamangan. O sige, agorder ta ni ti kanenta. Sige man langan. Kasla na imas da ito'y inorder na. Ala, manganta nga Rodan. Naimas. Stella, Oh, anya tinakitam. kumita ka iti kanawan mo. Ngam di ka agpadlaw. Ni Roman. Ni Roman day chay. Sali. Kunakun kat nga iso. Asino nga tagi kadwa na amang mangan? Sali. Maawatak akaayan-ayat na dayjay. Nakadkadlaw iti garaw di babae. Oh, inikan na pa'y iti sidaan di plato ti babae. Sali. Mabit lang. Anya tiramidam. Kaya't ko apen ken no ni Roman dayjay. Oh, adto'y pa'y tisidaan. Ikakunday ta platom, ha? Huston, nabsuga kon. Excuse me? Hello? Si kaka din ni Jimmy? Ni Sally. Anya, Jimmy, ti bagbagam, miss. Roman, tinagan na. Sana, Jimmy. Sorry. Kunak no si ka ni Jimmy. Ngamin, kaing-ingas mo di kaayan-ayat ti best friend ko. Adaywan na kamin. Awan babain mo, ah. Disturbo ka, iti panangan mi. Ay, sorry miss. Napintas ka ko ma. Ngam nagpus ko launay day ta make-up mo. Sige, bye-bye. Nita, ha? Kunamlan asino day di babae. Kasla tinong panak itikas di na sa una. Ha, payman, ikakman iti pagnakman na. Mabit lang, Roman, ha? Asit gak day di babae. Oh, timakdar ka matan. Dito'y kalaeng. Siya kung ti makisarita iti day di babae. Diyak magustuhan ti imbaganakan ka. Anya ti aramidam kan kwa na? Basta dito'y kalaeng. Ta siya kung ti makaamukan kwa na. Umasidagan dito'y ayanta ni Roman. Sali. Aday ta. Diyak ninamnama ti dayo dito'y syudad. Roman, amom ka din no apay nga adda kami dito'y syudad. At then disok iti tugaw mo a calling card. Pidutam to inton rumor kaya. Roman, di kadwam a babae. Asino day chay? Anya ti pagbanagan, ti panagsabat ti dalan da Roman ken Estela. Gagayem, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas, anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, sigud nga agayan ayat da Estela ken Roman. Idi adda da paylaeng iti high school. Nagpasyudad ni Roman, tapno ag working student iti napanan na asyudad. Nakalpas ken naaddaan iti trabaho. Nagpasyudad met da Estela ken Sally. Tapno mapanda iti address ni Roman iti nasao a syudad. Idi mangmanganda iti may sa restaurant, nakita da ni Roman. Ita gagayam, denggan tituloy iti seryeta yu ita alawas a napaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Diyak ninamnama ti dayo dito'y syudad. Roman, amom ka din no apay nga adda kami dito'y syudad.
Antayin disok ititugaw mo a calling card. Pidutam to intong rumar kayo. Roman, jay ka doon ang babae. Sino day jay? Sige, inakon. Stella, Sally. di na ka manlaki na sarita ni Roman. Sally. Apay, di na ka manlaki na sarita ni Roman. Akasla di na ka am mo. Rumartan dito ay. Mabit na ang ipasupot ko dagiti makan. Sayang mat, umunakan ijerwar. Sumaruno akton. Anya ti imbagam iti day ti babae. Tarimwardan dito yung restaurant. Pinabay na. Kan imbagak arumardan dito yung restaurant. Oh. Kastagayam. Among kadi, naragsakag. Gapo ta pinabainam tayo siya babae. Gapo iti day ta. Ad-adda, ama in love kan ka, Roman. Ala, ibusan tanti ka nanta. Tarumarta matan dito eh. Okay. Kat mapanta iti mall. Ado ti kayat ko agatangan. Saanin? Agawid tan. Kaya't konti aginan na. Ha? Into namin sanan ti ipapanta iti mall. Okay. Sika ti matungpal, Roman. Agtungpal kiti kayat mo. Gapo, taay ayaten ka. Anya day tuyan anapasama. Mana, i-relax mo tirik nang. Tani, itay ka pa yung agsangsangi. Agsublitan iti probinsya. Sally. Aglugan tan itibas na mapan iti lugar tayo. Saan? Ti aramidem, ag-relax ka lang. Tamang kita ak iti mabalinta apagdagusan. Diyak itulok nga agawid na. Adi mo pa'y nakasarita ni Roman. Ngam, Sally. Sayang ti kaadta dito yung syudad. No di kay agsarita kin ni Roman. Aday na, adatan dito'y dagos na. Sally. Ala, agin na natapay. Ay, ahon gayam. Addainted ni Roman a calling card na. Kaya't mo ka di taawagak. Saanan? Saan man? Ngam inton rabi ilaangan. Tano ita, amang no kadwana pa ilaang tay babae akadwana amang mangan ijay restaurant. Kunak no di kan umasidag, durot siya. Pinayapayan nakmat, di masidagak. O anya, gumatang ka itinatang alakaw. Nagpintas kalata, durot siya. Nita, mangrugi ka manan ako naksebyaw. Pudno matimbagak Ala, mangkita kakit din itigatangam. Sige, gulpiak amin. Sigurado ka. Katuan. Amom nga mindurot siya. Saan akon ama nagkarni ita? Pasig anateng itan ti sidsidaak. Agsidak iti karne, ngam sagpaminsan laeng. Ala nga rudan. Gatangam amin ang dagito'y lakok anateng. 600 amin tibayad na. Ay katuna. Ariglado, durot siya. Gulpiay. Ay kat pagyamanak Nagpintas ka pa'y laeng, durot siya. Mabalin ka diti agarem? Ay, sumardang ka man. O anya, mangsutil ka kaday. Wanaw yagmon tibayad dagito'y lakaw. Wen, mabitlaeng ka de. Di ka agungat. Taumadulaeng ti kuret-ret di tamuging mau. Ala, urayin nakbiit. Tay nakalain ti ibayad ka. Naimbag nga oras yun, Nana Dorotya. Da kayo matgahim ti masabat ko. Naggapuan nyo? Naggapuak ijay balayo. Ginulpen ni tatang mau dagiti lakok anatang. Di nasaya at Nana. Bagbagaaman ni tatang mo. Tadi na kun sutilan.
Masurunak amang dengdengag. Ha? Anya ti imbaga na kada kayo, nana. Ay, basta bagaam ni tatang mo. Tadi na kun sutilan pay. O, sige, nana. Bayan nyo. Taibagak tukan kwa na, daytaan na sa uyo. Rabiin, Roman. Namanda kalat ta dito'y dagos ko. Amangan no sapsapulan na kanti kaayan ayat mo. Inawagak ni Carla. Imbagak nga dak iti dagos ti gayam ko. Ngam jak imbaga dito'y dagos mo. Ay, nakasarak kan iti babae amang tengal iti tenged mo, pare. Lito, Ang maguray ka. Anya ka diti gagaram, tay may ka dito'y dagos ko. de Estela kan sali. Addada dito'y syudad. Ha? Adda dito'y? Kasanong amom? Nakitak ida iti restaurant, ananganan mi kin Carla. Anya? Kasano itan? Mariribukan hak, Lito. Ne. Ang daawag ko. Mabit lang tasong batak. Oh, Estela, kaya't nakakano ka sarita ni Roman. Diyak kaya't akasarita. Ah, Roman, medyo maditirik na ni Stella. Iso adi na kaya't ti makisarita kan ka. Ibagam sa dino tayan nyo ita. Taumayak di tayan nyo ita matlaan. Ha? Pangasim sali. Ibagam sa dino tayan nyo. Sige, dumngag ka ta ibagak, Roman. Papa, awan pa'y ni Roman. Saan pa'y asim mangpad? Sa dino ka dit imbaga na kan kaapapanan na. Iti dagos ti may sa agayam na. Iha, sumangpet tulat ha. Ngam, Papa, Uraya, masumangpet. Jack makaid na. Ta saan pa'y asim mangpad ni Roman? Ingkagat iti silid mo, tamaturong kan. Saan, Papa? Orayak asumangpad ni Roman. Dito'y tapay laang ruwar. Bayan tada Estela kan Roman nga agsarita. Kat, kumusta ka magtan dito? Agpada kayo kin ni Roman ang nagbaligi nga imay dito'y syudad. Agpada kayo ang nakaadal. Husto ka. Amom ka di? No asino tinang paadal kada kami? Asino? Ti ama ni Carla. Carla? Ti babae ang nakita yu akadwa ni Roman iti restaurant. Anya? Gapo iti utang na anaimbag anakam kan ni Don Sotero. Tinutupan na ti panagayat ni Carla kan kuana. Anya? Ay, kastagayam. Diyak maawatan. Ilawlawag mo kumalito. Nakastrek kami iti skincare store ni Don Sotero. Inalad na kami at tagabagkat. Ken, noan niya pa'y at trabaho, ti ipatrabaho da kada kami. Timulong kami ang naglako, ken aminen. Kas katukad, ti panagadal mi. Kastagayam. Nasingpat ni Don Sotero. Awan makunami. Ken managtulong pa'y. Saan laada kami titinulungan na. Nudikat aduda. Kastagayam. Nasingput day ta doon. Ngamjay anak na. Kaslasaan ang nasingput. Nasingpat ni Carla. Awan makunakan kuana. Day talaeng. Tanuan niya ti ibagana. Nasken nga agtungpal kami. Isudagayam tinang paadal kada kayo kin ni Roman. Wen, Sally. Iso nga itatanakalpas kami. Nagtrabaho kami iti negosyo ni Don Sotero. Sana bale, taadamot ang sweldo me. Ngam ti parikot ita. Tinutupanan ni Roman ni Carla. Katga po iti dayta. Saanan ang nagaw-awid ni Roman iti lugar tayo. Pauita na laangan iti kwarta datatang kan tikabsat na. Anyan? Nakasaysayaat ni Don Sotero kada kami a pinagadal na idi. Nangrunak ni Ramon. Ni Ramon ti paborito na kada kami a pinagadal na. Dayta ti rason. No apay adya ko naliklikan ni Carla. Pakawanan nak Estela. Dagiti text ko kan ka.
Dagiti awag ko kan ka. Apay adi mo sungbatan. Gaputa kanayon ang nakabantay ni Carla. Kanayon na nga laan ti cellphone ko. Tapno kitaan na, no asino dagiti nakatext, kan nakasaritak iti cellphone ko. Sige. Maawat akong ti amin. Nukas tangarod. Kaya't ko awas-wasan tan ti amin kadata. Estela, Pagyamanag ta nasarakan da ka adagos. Kat namuak ti kinapudno. Sige. Awan mabalin ko. No saan na kon nga ayayatan. Was-wasan tan ti amin kadata. Estela, Di nakarakupan. Gaputa at-adda masaksaktan. pakawanan na Estela. Ngam ibagakan katipod na. Si kalat ate ay ayatek. Waston! Nalpasan ti amin kadata Roman. Agsubli kami ni dyan lugar tayo. Kat ikarigatan kan alipatan. No kasta, winaswas ni Estela ti ayan ayat yo? Jak mababalaw, no kastati inaramid na. Ngam, nasakit lito. Nasaktan ka? Wen. Kasla jak kaya tawaswasan na ti ayan ayat mi. Ngam awan mabalin ko. Gaputa basol ko matlaeng. Gaputa ay ayatan na kaunay ni Estela. Impamuspusan na ti umayda dito'y syudad. Tapno sa pulan na ka. Kaya't naamaamuan ti kasasaad mo. Kat nasaya at mat, tanagsabat adagos ti dalan yo. Lito, Adayo ang napimpintas ni Estela ngam ni Carla. jak lata mailibak lito. Ay ayatek lata ni Estela. Ay, kasano nga rod itan? Winaswas ni Estela ti ayan ayat mi. Kat irespetok data. Gaputa nakabasolakan ko na. Ngam, kasta ka dilatan? Dakkel ti wutang ko na imbag anakam kini Don Sotero. Uray siyak. Isu nga ron ngagtrab-trabaho ta iti kumpanyana. Ngam sikat ti paborito na. Tay ayatan na kangamin ni Carla nga anak na. Lito, Ay, parikot itanday ta, Roman. Kasano itanday ta? Kaayan ayat mo ni Carla. Ngam, sabali ti adda di tapusom. Ngam sakbay nga agbabawi ka iti udi na. Agpanunot ka pa yan na imbag. lito. Wala. Bumaba akong dito kotsem. Aglayon kang agawid. Tama nga nururayan na kan ni Carla. Sa dinong tinapanam, apay nga itakalaang asimangpat? Iti dagos ti gayem ko. Nagsasarita kami laeng. Jack kaya tikas nga aramidam. Awan dakas nga inaramid ko, Carla. Uray pay! Manipo dita. Jakon kayat arumwar ka itirabi. Norumwar ka man, naskan akadwanak. Anya, Asino ka di agayem mo tinapanam? nilito. Kasaritak to ni Lito inton bigat. Damagak kan kwa na, nupod no anapan ka ija ayan na ita, arabi. Carla, Anya ti amog. Ang mga no adamot sa bali, anapanam. ala, ingkan iti silid mo. Tay nakmatan maturog. Sibiyaw, imayak takayat ka akasarita maipapan kan ni Roman. Ay, kunak no may papan kada ti pagsaritaan ta, Dorotia. Apay kaday, asaan ang nagaw awid ni Roman? Gaputa saan na kano mapanawan ti trabaho na. Kasta kaday? Ammom kaday anapan ti anak ko ijay syudad, tapno sa pulen na ti ayan ni Roman. Ha? Apay,
Di mo ka di mo nga agayan ayat da sipod addada iti high school. Anya? Ne, jak amo day taa. Saan nga bagbaga kanyak ni Roman? Kayat mo asawan, agayan ayat dagiti dua? Ay no kasta, sayang. Anya ti sayang. Armen ka kumapay. Ay sa anak ang makiin-innangawkan ka, Sebio. Agayan ayat gayam da Roman kan ti balasang mau. Apay ka day asaan ang nagaw-awid. Amangan mo't no adan pamilya na ijay syudad. Ay kat no kasta, ti mabalin kan nga Armen, Dorotya. Ay na, Sibyaw. Ah. Makapasuron ka. Ay, inak man laangan. Awan sirbit imayak dito balayo. Ta saan kamot alimpyo akasarsarita. Kasano, Stella? Agsublitan ijay lugar tayo? Wan, Sally. Sige, sana bale. Ta nakapasyar tamutan, nakagatang tan iti pasalubong. Sally, jak maawatan tiriknak. Anya tirik nam adi mo maawatan? Ni Roman. Kasla kayat ko nga agawan, iti kaayan, ayat na. Ngam saan anak kat idi winaswas ko ti ayan ayat mi. Wan, ngam amok. Si kalat ti ay ayatan na. Kasta ti ko na nilito. Ammo nilito dayta, tag best friend da. Ngam no anya ti ko nam. Di itaraytan ni Roman. Awagak itamat laang. Kat umadayo kayon. Anya? Una. Saanan? Siguro, saan ada kami tinaikari iti tunggal maysa? Sige. Si kalat ti makaam mo, Stella. Papa, alan kasarita mo ni Roman. Kayat ko nga kalay sa kamin. Imbagak matkan ka. Nga urayam nga iso ti mangisi nga asing iti day taabanag. Ngam, Papa, kayat ko nga kalay sa kamin. Sige, bayam. Takasaritak ni Roman. Agyaman na, Papa. Ay ayatak launay ni Roman. Iso adyak kayat amapukaw iti biyag ko. Iso akayat ko ti agsigurado. Agkalay sa kamin kan ni Roman. Agkalay sa nga ta da Roman ken Carla. Gagayam, di uliwayan adenggen tituloy ti seryeta yu ita alawas ana paulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nagsarita da Roman ken Estela. Ket winaswas to'y balasang ti ayan ayat da. Gaputad dan sa bali akayan ayat to'y baro. Inkadeng ni Estela nga agsublidan iti lugar da. Tangay awan ng tigapuna nga agbayag da iti syudad. Kabayatan na, kinid daw manan ni Carla iti amana, nga iso ti makisarita ken ni Roman, tapno agkalaysadan. Itagagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas ana paulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Papa, alan kasarita mo ni Roman. Kayat ko nga agkalay sa kamin. Imbagak matkan ka, nga urayam nga isutim ang isingasing iti day taabanag. Ngam,
Papa. Kayat ko ngagkalay sa kamin. Sige, bayam, takasaritak ni Roman. Agyaman Papa. Ay ayatak launay ni Roman. Iso adyak kayat mapukaw iti biyag ko. Iso akayat ko ti agsigurado. Agkalay sa kamin kan ni Roman. Ala, bayam, takasaritak ni Roman. Ayabak to iji opisinak. Agyaman Papa. Oh, inarakop nakmeten, iha. Papa, agyaman naragsakak unay. Roman, mapan ka kano iji opisina ni boss. Kaya't nakaama ka sarita. Ha? Anya nga tati ibaganakan ka. Ang mga nunayunan na tesweldom. Anya? Apay mat akasta tinakunam. Gaputan nagagat ka unay. Si kantay empleyado ang nakadumog latan iti trabaho na. Sige. Mabit lang. Tama panak iti opisina ni boss. Ibagam to kanyak no anyat imbaganakan ka. Amangan mat, no ingato na ti sweldo tayo. Takas tati ko na idi. Nga ingato na ti sweldo tayo. Areglado lita. Ibagaktukan ka. No anyati ko na ni boss. Roman, adda ko maisingasing ko kan ka. Dayta, kat no umanugot ka. Anya dayta, sir. Kaya't ni Carla ngagkalaysa kayon. Ha? Kanayon na nga irangrang kanyak. Akasarita ka kano, maipapan iti dayta abanag. Sir. Isu nga ita, kasarita ka. Ano mabalin, agkalaysa kayon kan ni Carla. Sir. Ala, ikan kay ti gundaw nga agpanunot. Ket no makaikadeng kan, di ka bumdeng nga umasidag kanyak. Ket ibagam, no anya ti pangadeng mo. Wan, sir. Amum ka di, akas tauna iti panagayat ni Carla kan ka. Awan laket, sika ti linaon ti bibig na. Sir. Ket sika ti mangadeng, no kaano ti panagkalay sayo. O anya, nagsarita kayo kan ni boss? Wan. Ngam saan na dito iti pagsaritaan ta iti dayta abanag. Sige, rumwarta nga rod inton lunch. Sige. Serious ka di dayta nga imbaga ni boss? Wan. Serious para kanyak. Papa, naibagam ka din kan ni Roman ngagkalay sa kami? Wen, iha. Kat, imanugot ka di? Imbaga kan kwa na nga agpanunot pa'y. Kat no nakaikadengan, ibaganan tulat na kanyak. Apay akasta, Papa. Iha. Bayan ta nga isu ti mangikadeng iti dayta abanag. Sige, Papa. Ngam sapay ko mata saan na nga ibaybayag. Takayat ko nga agkalay sa kamin iti kabiitan a panawan. Oh, adday tanti in-order ta kananta. Kaslasana ka makapangan. Anya nga min tinagsaritaan nyo kan ni boss. Takas lang mariribukan ka. Kaya't nangagkalay sa kamin kini Carla. Anya? Ay, day tagayam tinagsaritaan nyo. Kunak no maipapan iti ingangato ti suldo tayo. Oh, kat. Agkalay sa kayo nga rodan kani Carla. Jack amo no umanugot ako no saan. Mariribukan ako. Ala panunutom ana imbag. Narigat nga ikalay sam ti babae. Adi mo matgayam ay ayatan. Adda kamot gaya man anak ko. Kahit nakitam ni Roman ijay syudad.
Uwan nanang, nagsarita kami. Ay, Naliday ka mat, anak ko. adan sa bali akaayan-ayat ni Roman. Kat anak ti boss na. Baknang da. Ha? Ay, kastagayam. Iso nga ita. Lipatak matan ni Roman. Anak, Nagsakit, nanang. Nakasaksakit. ala. Anya ngay ngod. Kasta at talaga, anak ko. Dumteng tipan nakapasakit. Ngam dumteng tulat tamat tiragsa. Hello, Tatang. Hello, anak. Kumusta kan dita syudad? Nasayat lat ta, Tatang. Di ka kadiag bakasyon dito'y lugar tayaw? Kailiw na ka na nakaw. Ha? Agbakasyon ka kuma, anak. Uray manulangal daw mo dito'y. Sige, Tatang. Agbakasyonak. Urayan nyo ti panagbakasyon ko. Bye. Roman, ano dyan ang ko ngayong bagam abakasyon? Kaya't ni Tatang agbakasyonak ka na. Agbakasyonak biit. No kasta? Dayto yan tigondaway, Roman. Agbakasyon ta adwa ijay lugar yun. Sir, agbakasyonak biit idi lugar mi. Uray siya, sir. Agbakasyon ako kumamat. Sana balay. Taitalaang aggidan kaming agbakasyon. Ala, awan parikot iti dayta. Sana balay. Tasaan kayo mat sigurong agbayag. When, sir? Saan kami nga agbayag, sir? Sige, awan parikot. Agbakasyon kayo latta. Agyaman kami, sir. Papa, sumurutak ka ni Roman nga agbakasyon ijay lugar ta? Imanugot ka din ni Roman na sumurot ka? Wan, Papa. Nula ka imanugot. Sige, sumurot ka. Amukmat anatalgad ka no isuti kadwam. Wan, Papa. Sige, isaganak dagiti masapsapol ko. Agbiyahe kami inton bigat. Sige, iha. Sige, Papa. Ay, agayat launay ti anak ko kan ni Roman. Kat isupayon ti agragot, iti panagkalaysada. Hello, Roman. Kasano? Nakarubwat kayon? Wanlito. Alang nga, Rod. Umuna ako na. Agkikita tayon to ije lugar tayo. Wanlito. Roman, sumurot ka di talaga ni Carla? Bayam lata sumurot. Alang nga, Rod. Kastapay. Agkikita tayon tulatan ije lugar tayo. Bye! Ay, intulok ni Roman asumurot ni Carla. Anya nga iti kayat asawan day ta. Papa, agpakada kamin? Sige, katagan-anad kayo. Roman, italag ko kan ka ti anak ko. When, sir? Carla, di ka agar aramid iti jak kaya, ha? Di mo ipakpakat ti madi nga ugalim. Ni Papa mat? Sige, agan-anad kayo iti panagbiyahiyo. Wan, Papa? Roman, anadam ti panagdrive mo. When, sir? Sige. Agpatuloy kami. Sige, gumatang kan itilakok, Sebyaw. Nagduduma anatang dagita. Wayne, Dorocha, abalayan. Na,
Anya nga abalayan. Ketuan. Agayan ayat nga rudda roman ken Estela. Di agabalayantan. Ay saan? Ngamen, addan sa bali akaayan ayat ti anak mo. Ha? Ay, kasta ka day. Ay, hino kasta nga raud. Datan ti agayan ayat. Ay, mangrugi ka manen si Biyaw. Ah, Ala, gumatang kan itilakok. Tano saan? Innakon, tadi ka manakak. ala. Gulpiak manen talakom Dorotia. Tapno saan kan amabannog nga agisursor. Nasabat ko manan ni Nana Dorocha. Kat sinutilyo manan, tatang. Sa nabali tawan matdakas nga imbagak. Masuron nga rod, iti kastangar aramiden yo, tatang. Isuad yun ulitin. Bay aman tayad adak asutilain? Anya? Ay unay kayon, tatang? Sa nabalay, tawan matdakas nga ibagbagak ken kuana. Anya ngamin ay ati ibagbagayo kan kuana, tatang. Ibagbagak lang mat pintas. Akas lasabong anagokrad. No kasta ti ibagbagayo, apay nga rod amasuron. Isu apang nga asiyo. Saan yun nga ulitin, nakababain. Hoy, Estela, Oh, apay. Ada ka sa pulam? ibagak laeng tinaamwak kinilito itay imawag. Nga anya? Agbakasyon da kano dito'y lugar tayo. Nalabit ang makasangpet da inton malam. Isurot kano ni Roman ni Carla. Kastati ko na ni Lito. No apay nga isurot na pailaang dahi ababay. Awanin bibiyang ko dita, Sally. O sige, agsublikan iti lamisaan mo. Sige. Agbakasyon ni Roman. Kadkadwa na ti kaayan ayat na. Winaswas kon ti ayan ayat mi. Ngam, masairak latta iti dayta nga impadamag kanyak ni Sally. Agyan ka dito'y hotel. Gaputamok asaan ka makaanos ije balay. Ay, siya ka di lang, tagyan dito hotel. Wen. Sige. Panawan kan dito'y. Ay, diyak kayat. Sumurutakan ka, ijabalayo. Anya? Dito'y kan hotel. Marigatan ka laeng no sumurot ka ije balay. Angam kayat ko makita ti balayo. Iso sumurutakan ka. Sige. Adakan ka. Ibatik latan dagiti kawas ko dito hotel. Ta sumurutak, ijabalayo. Urayin ta. Tanapan insagana ni Roman ti merienda tayo. Wan tata. Dayto gayam, ti balayo. Wen, Carla. Daytoy tinano mo abalay may. Ketsyak ti amana anataer. Ah? Imalaganyak ti anak ko, miss. Isu anataer mate. Di mo aya makita anataerak? Ha? Kita ngamin ti rupak Oh. Ne, agkiday-kiday kayo pa, tata. Ad-ada pumintas ka no agkatawa ka, Carla. Naangaw kayo gayam, tata. Sige. Agmerienda tayon. Kaya't pasensya kan dito'y balay mi, Carla. Sana kas iti balayo adakkel, ken de aircon. Okay lang, Roman. Carla, amom ka diti aglaba? Ha? Kwa? No di mo amaw, isuro ka. Amom ka diti agsagad? Ha? Kwa, tata? No di mo amaw, isuro ka. Amom ka diti aglampaso iti datar. Ha? Kwa? No di mo amaw, isuro ka. Amom ka diti agtutbrush? Ha?
Siyempre, amok Kunak no di mo amo ta isuro ka pa'y kuma. Da kayo talaga, tata. Noan niya laditan ti ibagbagayo. Ala, husto day tatang. Ituloy tayong ti agmerienda. Tapno maitulod ko ni Carla ije hotel apaginanaan na. Si kagayam di kaayan-ayat ita ni Manong Roman, ma'am? Di nakawagan iti ma'am. Manang kunam kanyag. Gapo ta asawak ton ti kabsat mo. Kat si ka ni Lisa. Saan ka di? Wan manang. Naimbag man ta kinayat mo tinagbakasyon dito'y lugar mi, manang. Idi pa lang nga ibagbagak kan ni Roman nga agbakasyon kami ditoy. Ngam, di na kayat. Manang. Baknang kayo saan ka di? Madlaw ngamin iti langam. Wan? Sigurado ka kadi akayat mo ni manong ko? Wan. Agkalaysa kaminto iti mabiit. Kasta? Inton bigat, kuyugan nak, Lisa. Agpasyar ta dito lugar yo. Siya kon ti makaammo iti gastos ta. O sige, manang. Kuyugan ka. Rabiin, aginanakan. Agawid akmaten. Saan kan nga agawid? Dito'y kan. Saanen? Amumaten ija balay. Addakan ka, no kayat mo ti umay ijay. Roman. Sige, agpatuloy akon. Roman. Mabalin ka ding agsarita ta, maipapan iti ayan-ayat ta. Anya ti may papan iti dayta? Ay ayaten nak ka di. Ha? Kayat ko abaliksam nga ay ayaten nak, Roman. Sige, panawan ka nito'y hotel. Roman. Di nakarakupan, Carla. Bayan na ka mga rakop kan ka. Gaputa ay ayaten ka, Roman. Sige, agpatuloy akon, Carla. Please, Roman. Saan nakapanawan ditoy? Diyak kaya't tiagmay-may sa ditoy. Panawan nga ta ni Roman ni Carla iti hotel. Gagayam, di uliwayan adinggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas anapauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, impakamu ni Lisa ken ni Estela ti panagbakasyon da Roman. Ket kadwana ti kayan-ayat na. Nasair tirik na ni Estela, ngem nasa una nga awanen bibiyang na iti daytabanag. Gaputawi naswasnan ti amin kadakwada ken ni Roman. Nakasangpet nga rod da Roman, ket simurot ni Carla aging gayjay balayda. Nakipatpatang daytoy iti ama ken kabsat ni Roman. Ket kalpasan dayta, intulod to'y baro iti pagdagdagusan na a hotel. Itagagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas anapauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Sige, panawan ka nito'y hotel. Roman. Di nakarakupan, Carla. Bayan na ka mga rakop kan ka. Gaputa ay ayaten ka, Roman. Sige, agpatuloy akon. Roman, saan nakapanawan ditoy? Diyak kaya't agmay-may sa. Rabiin, iso apanawan kan dito'y hotel. Ala, agpatuloy akon. Roman,
Naggapuam katrabiin. Intulod ko ni Carla ije hotel a pagdagusan na. Ni, kunak no maturog iji balayo. Nasaysayat no iti hotel ti pagdagusan na. Uwan niya, uminom ta. At da red wine ko dita. Sige. Mabit lang alaak. Ay, Roman. Amok. Mariribukan ka. Diyak amo ti aramidak lito. Ni Stella talaga ti ay ayatak. Kasaritam ni Carla. Ibagam ti pudno amarikiriknam. Asaan mo amabalin nga ikalay sa ni Carla, tasaan mo gayam nga ayatan. Kasladyak maitured. Nasaysayaat, no itata na sa papay, kat maamuan nan ti pudno. Ngam mabain na kini Don Sotero, lito. Ado ti utang ko na imbag anakam kan ko na. Ngam amok, maawatan to ni sir. Iso nga ibagamon kin ni Carla, ti pudno amarikiriknam. Naibayag ka nang itulot kini Carla, anak kao. Kuha tatang. Di magasak pa iti balay dalito. Manong, pudno ka rin tinakuna ni Manang Carla? Nga agkalay sa kayo kano iti mabiit. Saan? Apay nga rod ako nanang agkalay sa kayo. No siyak, Roman. Sanak nga agpilpili iti parakan ka. No asino ti ay ayatem, basta lakit di nasaya at ti ugali na, awan parikaw. Tatang, Ngam kasanon ni Manang Estela. isuti talaga nga ay ayatak. Napilitan naklaang anak ki ayan ayat kini Carla. Gaputa mabain na kini papana. Kaslay ng punda ko ni Jabalayda. Sipod ko lahyo ak. Pinagadaldak, kan impaida amin nakasapulak. Ngam nagtrab-trabaho kamot kadakwada. Agpapanpay. No awanda, saan ako maanakaadal. Kan awan ko matinatalgad at trabaho kita. Kahit anya nga rod ti aramidam, tako namay asaan mo nga ay ayaten ni Carla. Mabalin mo mat nga i-break ni Carla, Manong. Tanusaan mo nga ay ayatain, saan mo nga ikalay sa anak ko? Taawan tinasayaat nga ibanag na. Wan Manong, narigat ti agbabawi iti udi na. Estela, anya ka de ti pagsangsangitam. Masaksaktan, nanang. Ngamin, insurot ni Roman tay kaayan-ayat. Anak, Anya ka diti aramidag. Tapno sa anak ang makarik na iti sakit. Nanang. gagangay laeng amasaktan ka. Taay ayatem lakat nga rod. Nanang. Ikarigatam nga aklunan, nga addan sa balik akaayan-ayat ni Roman. Aw, at toy. Agkape ka pa Carla, balasang kao. Agyaman na, tata. Kumusta nga iti panaturog mo iti hotel? Nakaturog ka kadimot lang nga nasayaat? Saan, tata? Ngamin, agmay may saak. Ay, ad-adi ka makaturog no dito'y balay may tinagturugam. Taawan ti irkon ditoy. Tata, sa dino ka diti ayan ni Roman. Jack ngamin makontak ti cellphone na. Jak man amaw. Jak nasiputan tinapanan na. Rimwar adi nagpakada. Nalabit at ti amuna kat nakaturog ka pailaang. Sa dino nga tati amuyo anapanan na, tata. Kayat ko asurutan. Ay, jak amaw balasang kao. Apay, kayat mo ka diti agpasyar. Wen ko ma, tata? No kayat mo akat ipasyar ka. Nagadaw ti mabalinta pagpasyaran dito'y lugar may. O sige, tata.
Ipasyarnak. Sa dino ti kayat mau. Ijay bantay, ijay turawd, ijay karayan, wenno ijay gardain. Jak kayat dagita imbagayo, tata. Ti kayat ko, kat ijay ili. Aya. Ala. Ipasyar ka ijay ilay, balasang ka. Ang madinsa? Anya ti madi, tata. Amangan no ko na endag iti makakita ka data nga agayan ayat ta. Anya? Isu amaday. Urayam laangin ni Roman. Ta isaon ti mangipasyarkan ka. Agpag napagnaakpay lang. Agawid ak tulat na inton madamdama. Agturungak dita karayan. Italaman na makapanak dita. Adda babae ang nakatugaw iti bato. Nakatalikod na. At idog tibuok na. Ni Stella. Umasidagak iti ayan na. Agsarita ta kumapay, Stella. Pangasim ta di ka pumanaw. Roman, Apay nga da ka dito'y karayan. nagpagnapag na aklaan. Kadyak na puutan. Adito'y matgaya man tinaturong ko. O sige, agawid ako. Saan? Pangasim ta di ka pumanaw. Kaya't ko ti sumarungkarkan kay di balayo. Ngamawan kirad ko. Ado ti kayat ko nga ibagakan ka. Ngamamok adi na kondanggan. Estela, pakawanin nak no sinaktan ka. Ngamamo ti Diyos. Sikapay lang ti ay ayatak. Ni Carla, saan ko nga ay ayaten? Agbaybayad ka iti utang anaimbag anakam iti bus mo. Saan ka di? Katawanan maaramidam. Taday tanga utang anaimbag anakam. Isuitan, tinangtangal iti biyak mo. Inikat nan ti karbangam. Estela, Ay, ayatan ka, Roman. awanin sa bali pa. Wain, balasang ko. Day tatipod now. Adda ka ayan-ayat ni Roman dito'y lugar may. Anya? Nang namnama iti panagsubli ni Roman. Ngem, kasanaw ang makasublay. Kat adda ka mutain. No kasta? Adagayam kaayan ayat na ditoy. Amangan no iso tinapanan na ita, tata. Ha? Ay, jak mula ang balasang ko. Ang... saan? Ngamin? Ay ayatan nakunay ni Roman. Iso asa anak nga agdanag, tata. Nga uray agsabat ti dalan da ita. Ngamin, siyak itan ti ay ayatan ni Roman. Roman, agyaman nagtada kagayaman. Natagtaganak anang uray kan ka. Sa dino ka di tinapanam. Nagpagnapagnak lang. Roman, kayat ko ti agpasyar. Ipasyarnak di ti lugaryo. Yamam mo nakadagiti gagayam mo. Saanin? Nasakit ti ulok. Diyak kaya ti agpasyar. Agsubli ka lang ni di hotel ang nagdagusam. Tadyak kaya ti agpasyar. Lisa, agyamanak, taimay ka diti hotel ang nagdagusang? Owan manang, inawagan nakmat ngamin. Adda ka din napatag nga ibagam? Lisa, mabalin ka di ayam amunak iti sigod a kaayan ayat ti kabsat mo? Ha? Ngam apay,
Manang Carla. Kayat ko laang ama-am mo. Amom ka di, Manang Carla? Naanos ka nasingpot ni Manang Estela. Estela Gayam, tinagan na. Wan, napintas dayjay abalasang. Sige. Kayat ko ama-am mo. Ken kayat ko nga agbalin apagayam. Adakan ka, no kayat mo apat gantigid daw ni Manang Carla, Manang Estela. Lisa, Ibagam laang no di mo kayat. Taidanon ko kankwana. sige. Umanugotak. Sigurado ka, Manang? Awan dakas na. Agkikita tayo kano ijay hotel ang nagdagusan na. Sige. Awan parikot, Lisa. Adda kamin, Manang Carla. Kadwak ni Manang Estela. Kas pagayatam. Apagiso. Addan dagiti taraon ang pagsasangwan tayo. O sige, mangan tayo. Manang Carla, isu ni Manang Estela. Tisigod akaayan ayat ni Manong Roman. No kasta? Si kagayam ni Estela. Wan, siyak. Napintas ka, Estela? Ngam, napimpintasak latta. Ket sorry ha. Ngamin, siyak itan ti ay ayaten ni Roman. Manang Carla, anya ka diti ibagam ki ni Manang Estela. Takayat mo amam-am mo. Awan ti importante nga ibagakan kwa na, Lisa. Basta kayat ko laang amakita ken maamam mo. Ken, kayat ko ti makipagayam kan ka, Estela. Anya? Nadalos ti panggap ko, Estela. Kayat ko ti makipagayam kan ka. Sabay ko ma, tauman nugot ka. Sige. Apay kit din asaan. Awan dakas na. Agyaman nak. Oh, alang din. Padayawan tayo dagitamakan nga inorder ko. Aglalang lang tayo amangan. Kastanda, ti panagpapagayam tayo. Manang Carla, sigurado ka kadi? Akayat mo ti makigayam kini Manang Estela? Wan, Lisa. Sika, Estela. Patgam ka di ti kayat ko nga agpagayam ta? Awan parikot, Carla. Sige. Agpagayam ta. Kasano, Roman? Agsubli tayo ni Jay syudad? Well, lito. Nalpasan tin nalata bakasyon ta. Isong agsubli tayon. Ket, kumusta? Nakasarita mo ni Estela? Juan. Ngamjak mabalin nga ipilit ta ayan ayat mi. Gapotad dalakit nga rod ni Carla. Ni Carla ka di pala ang tipilyam? Anyalangan ti makuna ni Don Sotera. Nojak itong palti anak na. Sige. Sikalat tati makam mo, Roman. Anya di masapol mo. Tayon may kaditi balay, Carla. Estela, agsubli kami ni Diyas syudad, inton bigat. Kayat ka laang ang makasarsarita. Sige. Kayat ko nga ibaga, amaawis kanto inton kalay sami kan ni Roman. Kayat ko nga da kayon to ka ni Sally. Anya? Mapatganak ka di? Sige. Apay kit di na saan. Ay ayatak unay ni Roman. Kat aramidak ti amin para kan kuana. Adara paap ko para kada kami. Para iti masakbayan mi. Nasayaan no kasta. Agyaman na, Kistela. Gapo ta pinatgam tikid daw ko nga agpagayam ta kuma.
Awan dakas na, no akbalintang agpagayam. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kanyak, ha? Ngamin, siyak itan ti ay ayaten ni Roman. Di kagdanag. Saan ang nasakit tinakam ko? Agyaman ako, nay. Kan, mabalin nyo lata ti umay ka ni Sally ija syudad. Nakalukat ti ri daw mi para kada kayo. Agyaman kami no kasta. Amom ka di, Stella? Nagasatak unay. Gapo ta inayatnak ni Roman. Wen, Carla. Nagasat ka. No iso ti makatuluyam. Talaga nga iso ti makatuluyak. Gapo ta umadanin ti kalay sami. Asino nga ta ti makatuluyan ni Roman, kada Carla ken Estela. Gagayem, di uliwayan adenggan ti tuloy ti seryetay ita alawas a napaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito ing estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, kinasarita ni Carla ni Lisa. Tapno alukuyin na ni Stella ang makisinarak iti hotel ang nagdagusan na. Imanugot nga ron ni Stella. Nakipagayam ni Carla kadakwada. Kat inawis na pay dagitoy at dumara ito iti kalaysada ken ni Roman. Iti may sangal daw. Sinarungkaran na ni Sally. Tapno amun na no kasano ti ayan-ayat idi da Roman ken Estela. Itagagayam, denggan ti tuloy ti seryetay ita alawas a napaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Agyaman na, Kistela. Gapo ta pinatgam tikid daw kung agpagayam ta kuma. Awan dakas na, no akbalintang agpagayam. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kanyak, ha? Ngamin, siyak itan ti ay ayaten ni Roman. Di kagdanag. Saan ang nasakit tinakam ko? Agyaman ako, nay. Kan, mabalin nyo lata ti umay ka ni Sally ija syudad. Nakalukat ti ri daw mi para kada kayo. Agyaman kami no kasta. Amom ka di, Stella? Nagasatak unay. Gapo ta inayatnak ni Roman. Wen, Carla. Nagasat ka. No iso ti makatuluyam. Talaga nga iso ti makatuluyak. Gapo ta umadanin ti kalay sami. Anya ti makunam iti ayan-ayat iti da Roman kan Estela. Mabalin ka di nga ibagam amin kanyak ti maipapan kadakwada, Lito. Sige. Katsapay ko ma, tama kapag panunot ka, kalpasan dagiti ibagakan ka. Makapagpanunutak? Sipud high school kami, agayan ayatan da Roman ken Estela. Awan sa baling agkuy-kuyog, no di isu dalaeng. Aging gaan na pan nagkulehiyo ni Roman ijay syudad. Katunggal agawid ditoy, sarongkaran na ni Estela. Nagsweet da. Adu ti umapal iti ayan-ayat da. Gaputan na ragsak da. Kasta? Ngam idi nakagraduar ni Roman, kat naadaanan iti trabaho, nagbalbaliwan da itoy. Saanan nga agaw-awid, ken kasla ilimlimod na laeng, tipan nakisarita na ken ni Estela iti cellphone. Ngam among kadi, Carla. Aging ga ita, nilat ta Estela, ti ayayatan ni Roman. Aklo naman kan saan, Carla, ngam day ta ti kinapudno. Nga iti kaunggan da Estela kan Roman,
ay ayatan dalat ta titunggal maysa. Idinaamuan ni Estela nga adda sa bali a kaayan ayat ni Roman, kaslag tupakken kwa na ti langit ken daga. Anya? Carla, ibagak daytoy ken ka. Masair ka man, ngam isu ti pudno. Mabain launay ni Roman ken ni Papam. Gaputa isu tinang tulong ken kwa na, tapno makaadal. Aginggang inik ka na itinatalgad at trabaho. Gapu iti bain na iti amam. Dayta ti rason, no apay ang nagpamarang nga agayat kan ni Roman. Isu nga ita, ket agayan ayat kayon. Sana pud no dayta. Ay ayatan nak ni Roman. Si ka mismo ti makasungbat, no ay ayatan na ka ni Roman. Basta, matuloy ti kalay sami. Kat awan ti makalapad. Estela, agyaman ak ta pinatgam ti awis ko. Ngagkita ta dito'y sigud nga ayuyang ta. Kailiw ko daytoy aparke. Kanayon aditoy ti pagpasyaran ta idi. Nagadulat ta ti sabong iti aglawlaw. Kat italamanin nga umayak ditoy. Estela, Ti imak, Roman. Pinatpatam. Estela. Agsubliak manin iti syudad. Ngam si kalat ti linaon ti puso. Kan panunot ko. Lipatin na kon, Roman. Iti mabiit, agkalaysakan. Estela. Mabalin ka di ngagkan ka. Roman. Roman. Saan ka mapunas dito'y puso kan panunot ko? Saan anda tati na ikari? Iti tunggal maysa, Roman. Isu ati na palabas. Ibilang talaangan anapintas sa tagkakaina. Ika gumakalipatan ti panagayat ko kan ka. Kat kasta ka magkanyag. Kat maudin da ito ya panagsarita ta. Estela. Maawatan ka. Kandi ka kagura. Da Carla tinangipaaykan ka itinasaya at apanagbiag. No awandaan ang tulong kan ka. Ang mga nuti mo naragpat ti ayan mo ita. Kat naragsakak para kan ka, Roman. Basta ti makunak. Si kalat ti ay ayatak. Kat saan to amapunas da ita panagayat ko kan ka. Estela. Sige, anak ko. Agan-anad kayo iti panagbiyahe yaw. Kat sapay la kumata maulit ti panagbakasyon yaw. Wan tatang. Agan-anad ka kanayon ijay syudad manong. Wan, ading ko. Di kagdanag, Lisa. Ay wanak ni manong mo. Wan aywanam ni Roman. Kat aywanan na kamay. Kasta ti agayan ayat. Sapay ko ma. Tamaurnos mo ti parikot mo, manong. At ka di parikot na, Lisa? Wan manang. Adda parikot na. Katno di na maurnos dayta. Amangan no pagbabawyan na iti udi na. Panunutin nyo anay imbag ti amin. Sakbay nga ituloy yo ti kalay sayaw. Kasta ti kayat asawan ni Lisa. Roman, itay pa'y laadi ka matagtagari. Ada ka di kayat mo nga ibaga kanyag? Ibagam laang. Dumngagag. Awan. Ada ka di kayat mo nga ibaga maipapan ka data? Agsao ka lata. Tadumngagag. Awan. Awan? Ngam-apay nga rin adi ka matimtimag. Di naklatan ikan ka no? Amo?
Roman? Adda pang panunutam. Ngam di mo la kayat nga ibaga kanya. Ngam kita ama. Amangan no iti panagpampanunot mo. Kat malipatam nga agmanmaneho ka. Kat madisgrasya ta. Di kagdanag. Saya atak ti panagmanihok. Estela, di ka matan agkutay di tatugaw mo. Apay, dua lawasan akas ta tinapaliw ko kan ka. Nanang, saan ang maikat iti panunot ko ni Roman? Ngamin, siyak ti ayayatan na. Sakbay ang nagsublida iti syudad. Inarakop nak iti nairot, kan inagkanak. Nakuna na asyak latta ti linaon ti puso kon panunot na. Nga uray anya pa'y ti mapaspasamak. Apay ngamin, anak isinarak ka idikan kwa na, anak ko. Isupay amang dadael iti panunot mo. Nupudno nga ay ayaten na ka. Apay nga rod, anak ayan ayat kan ni Carla. Nanang, Gapo ka de, tabak nang da. Wen, dayta tirason. Tasika, nakurapay kalaan. Anak ko, mabalin ka de. Lipat mo ni Roman. Tanapat-patagkan ko ana ti utang ana imbag anakam nga impay da karlakan ko ana. nanang, Di ka kumapaapektaran iti kinaliday mo. Kita man talangam, anak ko. Kas kala masakit. Madandanagan akpaikit din kan ka. Isa pa nga asim. Urnusam tabagin. Estela, saan ka di asumrek? saan pa'y laang nanang? Ang apay. Madi ka di tirik na? Wan nanang, aginanaak pa'y laang. Ala, aginana ka nga rod, anak ko. Kat no talaga ama di tirik na ingka nagpa-doktor. Apay anak ko, di ka kadisumrak ija opisina yo? Maditirik na, nanang. Kanjak madlang mayulo ti agtrabaho. Ay, daytan, ti ibagbagakan ka. Ay, anyat marikrik nam aya. Awan sakit ko. Ngam, awan lat gaganay gayak. Estela, Awan la gaganay gayak, nanang. amangan met no kasapulan nga agpa-doktor ka. Awan pagdanagan nyo kanyak. Isu asaan akasapulan nga agpadoktorak. Aginana aklaang. Estela anak, umay kan. Intamanganan, nakaluto akon. Nagluto ak iti paboritom asidaan. Sinigang nga ikan. Mangan kayo latta, nanang. Saan ang amabisin? Nay, saan ka kadimanan amangan? Manganak tulatta, numabisinak. Ala, yag ko nga rod dito'y siled mo ti kanam. Saan na, nanang? Basta manganak tulatta, inton mabisinak. Kita anak ko. Amangan no adakit dimot maday, amarikrik nam. Agpa-check up ka. Awan sakit ko, nanang. Di kay agdanag kanyak. Kan manganak tulatta, numabisinak. Ma'am Carla, nakaumay kayo man dito opisina. Kayat ka lang nga kasarita, Lito. Maipapanitian niya, ma'am. Anya ka di tinasasaon ni Roman kan ka. Maipapan kada kami. Ha? Kayat ko nga ibagam kanyak, Lito. Ma'am. Kuha.
Edi kasta a reaksyon mo. Nalabi ta sa anak a maragsakan iti ibagam. Husto ka, Ma'am Carla. Saan ka amaragsakan, iti ibagakan ka? Ngam, kayat ko lata amangag. Sige, dumngag ka nga rod, ma'am. Saan na kang ayayatan ni Roman? Taawan sa bali nga ayayatan na. No din ni Estela. No agayan ayat kayo man itaken ni Roman. Dayta, ket gapo iti utang ana imbag anakam. Nasakit adenggan, Lito. Nasakit man adenggan. Ngam dayta tipud no, ma'am. Gumatang kan itilakok anateng, Sebyaw. Wen basta si ka, Dorocha. Ngamen, aging gaita, napintas ken siksi kalatta. Ay, alakit din. Gumatang kan. Wen, di ka agdanag, tagulpiak day tanateng mau. Manuaya amin. 600 amin dayta. Sige, gulpiak. Tapno di ka nagbannog nga agisursor, Dorocha. Agyamanak. Sakbay na. Agkidawak iti pasensya. Ngamen, sa balimit ti kaayan ayat ita ni Roman. Wen. Amo ko, ti may papan iti dayta abanag. Ay, awan mabalin tayo. Nalabit asan nga isuda kini Estela tinaikari iti tunggal maysa. Ay, kastamet ti kunak. Ngam di tay laamaw. Nga amangan no iti udi na. Kat da Estela kan Roman metlang ti agkatuluyan. Mabalin akasta. Kat no kasta ti mapasamak. Agabalayan tanton, Dorocha. Ay, agdanagak iti anak ko, Sebyaw. Nadepresamot tayo. Ngamen, saan mutten amang mangan? Anya? Estela, nangyag kami iti prutas para ken ka. Agyamanak, tata. Naamwak kininanang mo masakit ka. Iso asinarong karandakan Kumusta kan? Sa anak ang masakit, tata. Apay nga rod akala at akimutong ka. Awan anyaman na daytoy. Ni manong ko ti makagapo, saan ka di? Amangan mat no di mo maaklon nga ada sa bali a babae iti biyag na. Nagsarita kami ka ni Roman. Kat si papalubusak iti kalaysada. Ngam iti kaunggam, di mo maaklon dayta. Kat kimutong ka pa yan. Lisa, apay ang nagpabusoy ka. Kat di mo matgayam ka baalan. Gapot akas tati may barbang. Jak maipaay ka ni Roman. Tikas iti maipapaay ni Carla. Ngam saan arumba nga baybay am ti salunat mo, balasang ko. Iso nga ita, di mon panunutin ni Roman. Ket daytoy ti panunutem. No da kayo kini Roman tinaikari iti tunggal maysa, uray manupay atawan na di kay nagkita, agsabat latta ti dalan yaw. Manang Estela, di mo baybayan ti salunat mo. Wayne, Estela, balasang ko. Di mo kumabaybayan ti salunat mo. Papa, kayat ko nga isagana tayong tikalay sa amin kan ni Roman. Nagsarita kayo ka din kan ni Roman? May papan iti dayta abanag? Saan? Ngam, umanugot tumatlaang. Basta da kayo ti mangedang, Papa. Anya? Mabain ni Roman kada kayo. Iso ano anya ti ibagayo. Agtong palata.
Ngam saan ang mabalin ti kasta, iha. Naskan apagsaritaan yu ato. Saan ang mabalin, asyaklatan ti mangadeng. Papa, no mapukaw ko ni Roman itibiyag ko. Amangan no jak kabailan. Amangan no dakas ti mapasamak kanyak. Isu akayat ko nga agkalaysa kamin. Roman, kayat ni Carla nga agkalaysa kayon. Anya ti makunam? Sir, Siya kon ti makaamu iti amin a magastos. sir. Roman, ipatpatag ko una iti anak ko. Kat kayat ko nga ipaay ti pakaragsakan na. Kang runaan ti panagkalay sayo. Iswano anya ti makunam. Agkalay sa kayo kuman. Sige, sir. No kasta, isa ka na yun ti panagkalay sayo. Kat siya kon ti makaamu iti amin agastos. Sige, sir. Matungpal ti kayat siya. Hello, Lisa. Nakaawag ka man. Manong Roman, adda ipadamag ko kan ka. Anya deta, ading ko. Saanan ang makapangpangan ni Manang Estela? Manipod nagsubli kayo dita syudad, Manong. Anya? Kimutong, kung saanan ang nagtrabaho, at dalatan ijisilid na. Anda ka di sakit na? Awan ka no, Manong. Maawata ka depresyon. Anya? Sipod nagsubli kayo dita syudad. Nang rugi matan nga awan gaganay-gayan na. Aging ka nga awan ganas na amangan. Lisa, pangasim. Ibagam adi na baybay anti salunat na. Apay, Manong. Agdanag ka kadimat lakan kwa na? Wen, agdanagak unay kan kwa na. Iso a pangasim. Ibagam adi na baybay anti salunat na. Matuloy nga ta ti kalay sa daruman kan Carla. Gagayem, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adda ka di sakit ni Stella, Lisa? Awan ka no, Manong. Nga maawata ka depresyon. Anya? Sipod nagsubli kayo dita syudad. Nang rugi mo nga awan gaganay-gayan na. Aging nga awan ganas na amangan. Lisa, pangasim. Ibagam adi na baybay anti salunat na. Apay, Manong. Agdanag ka kadimot lakan kwa na? Wen, agdanagak unay kan kwa na. Iso a pangasim. Tay bagam adi na baybay anti salunat na. Saan pa yun asimsimrag iti trabaho na? Kat adalatan iti salad na. Lisa, Amang ano anya ti mapasamak kan kwa na, Manong. sige. Agyamanak iti daytang impakaamom, Lisa. Bye. Basol ko daytoy anapasamak kin Estela. Amok anasaktan iti husto. Ibagam ken ni Sir ti maipapan ken ni Estela. Sakbay amaangay ti kalay sayo ken ni Carla. Lito, No di mo maiturid nga ibaga, siya kun ti mangibaga. saan?
Siyakon. Nukasta nga rod, ibagamon, itata na sa papay. Pampanunutak ti mabalin nga aramidan ni Carla. Awan mabalin na, tasaan mo mat ngay ayatan. Lito. Basol ko da ito yung mapaspasamak. Talaga abasol mo Imbagak kan ka idi, adi mo tutupan ni Carla. Ngam, inaramid mo latta. Isu aday ta, na in love iti hustukan ka ni Carla. Ta ipagarop na, ngay ayatam mat. Ngam awan tinarik na apanagayat ko ken kuhana. Gapo tadyak kabaalan nga ipaahiday ta. Agkuyog kami man. Ngam agpatinggala dita. Isu nga itata na sa papay, kasaritam idan nga agama. Ibagam ti pudno ariknam. Roman, addan tay wedding gown ko. Kastamot na ti aramatam iton agkanlay sata. Amok, saan nak nga ay ayatan, Roman? Ngam ipasigurado kan ka. Ama sursuro nagtumatlaang nga ayatan. Ngamin, aramidag ti amin apakaragsakam. Ipaay ko amin akasapulam. Carla. Pakawanan nak. Ngam saan amatuloy ti kalaysata? Anya? Ne, abay akasta ti sawam. Idin to tawan mat parikot iti gastos. Tani papati gastos. Saan ka nga ayatan? Roman, imbagak matenkan ka nga okay lang. Tamo ka masursuro naktong nga ayatan. Iti ka ano man. Saan kanto ang masursuro nga ayatan, Carla? Gapot may sala babae iti ay ayatek. Awan sa bali. No din ni Estela. Roman. Saan ka nga ay ayatan, Carla? Inawagan nak ni Carla, Roman. Agsangsangit ang makisarsarita iti cellphone. Sir, Anya ka dite parekot. sana matuloy ti kalay sami, sir. Gapotasan ko nga ay ayatan ni Carla. Pasensya kayon, sir. Anya? Pakawanan da ko ma. Ngam saan ko nga inaram ni Carla. Nakisin nga daklakan ko na. Impagpagapok lakada kayo abos ko. Gapo kada kayo. Nakaadalak. Kat naadaanak itinatalgad at trabaho. Diyak kaya tapaayan ti anyaman akid daw yo kanyak. Kas pa nagsubad ko iti utang anay imbag anakam. Sir. Ngam ti panangikalay sa ni Carla. Diyak kabaalan. Anya? Ne, Roman, anya kaninday tangay naramid mo? Pakawanan da ko ma. Sir. Carla, iha. Saanan amatuloy iti kalaysayo kan ni Roman. Kinasarita na kan maipapan iti dayta. Sana mabalin, Papa. Diyak kabailan. Iha, si kamat la ti kaasi. No agkalaysa kayo, adi na kamat ay ayatan. Papa. Saan amatuloy ti kalaysayo, iha? Lading itak. Ngumjak itulog, nga agkalaysa kayo, asikalaeng ti agay ayat. Sir, ag-resign akon. Adto iti resignation letter ko. Anya, Nasaysayat nga agsubli ako ni Jay lugar mi, sir. Katagyaman ak iti amin akin na bagyo.
Saan anas ken nga agresign ka, Roman? Anya nga ron ti mabalhin, no saan mo nga ikalay sa ti anak ko? Tadi mo mat nga ron ay ayatan. Sir, Roman, saan anas ken nga agresign ka? Agtrabaho ka lata dito'y opisina. Katap no awanan ti parikot. Pumanaw ka lang nga ijay balay. Agnaad ka iti apartment. Iti kasta, di nakakanayon ang makita ni Carla. Adto'y ti linutok nga arroz kaldo, manang Estela. Naimas day ta. Adto'y mo ti prutas. Mangan ka, tapno pumigsa ka. Agyamanak, Lisa. Ngam saan ko ang makandag ita? Kanagtulak ta inton mabisinak. Ha? Ni Manong Roman, ag video call. Sige. Sungbatam, Lisa. Ngam pangaasim, tarumwar ka. Addan ni Lisa ijerwar. Kawid video nan ni Roman. Nasaya ati biyag itan ni Roman. Banag adyak maipaaykan ko na dayta. Husto ko man, anak ko. Ag-move on kan. Saanin aday tati panunutam pay. Ti aramidam ita kat ornosam ti bagim. Sumrekakit din iti trabaho. Ay naimbaglaangan taman nakaawat ti manager yaw. Iso amaawatan na ka. Kat sumrekan tulat ta ka noon nakasagana kan. Nanang. Ay naanak ko di mo dadaalan ti bagim gapukan ni Roman. Pangaasim, ikarigatam ti ag-move on. Ay, agpapigsa ka kitday. Agtrabaho ka na imbag. Agurnong ka. Tagbakasyon taman mat. Mapanta ko maijay laon yon. Wano, ijay Palawan. Wano, sa dino pa'y alugar. Intamot agpalailang iti baybay. Saan, Nanang? Ay, Estela, pangaasim. Agpapigsa kakit day. sige Lisa, gumatang ka iti prutas para kini Estela. Kandad dumapay akasapulan na. Pauitan ka iti kwarta. O sige, Manong. Agdanagaken ko na. Sikat ti kasapulan na, Manong. Awanan sa malipay. No agsubli ka kan kuana, sigurado nga agsubli matigaganay gayan na. Lisa, Alang nga rod, Manong. Kastapay, ay wanam ti salon at mulita, sige ading ko. Bye, Manong. Bye. Makonsensya iti mapaspasamag ita kini Estela. Basol ko da ito eh. Sir, naskan nga agawid ak iti lugar mi. Emergency. Amo kun no apay. Himpaka mo kanyak ni Lito. Gapuday ta iti kaayan ayat mo. Saan ka di? Wen, sir. Ang mga noan niya ti mapasamakan ko na. Gapo kanyak. Basol ko da ito, sir. Iso nga agawid ak pailayang. Taurnosak da ito. Sige. Awan parikot iti dayta. Saan ko nga ipilit ni Carla ka, Roman? Tadyak kayat nga agliday ito ti anak ko iti udi na. Isuan nawayakan amang sumli iti kaayan ayat mo. Agyamanak, sir. Agpakada akon, Carla. Pakawanan na ko man. Roman, ay ayatan ka. Agyamanak iti dayta panagayat, Carla. Ngamsan asyak tinaikari para kan ka. Saan? Di na ko mapanawan. Ulitat ti ikaw iti pamakawan. Saan? Di nakpanawan, Roman. Ay ayatan ka.
Parbawon pa'y laang. Ngam imay ka. Apay. Di magasakla dito'y dagos mo, tapnog pakada. Agawid ak pa'y langit di lugar tayo. Nas ka na makasaritak na estayla. Ang mga nudakas matkit diti pagbanagan na. Sige. Kasano ti kotsing os usaram? Isublim ka di kan ni boss? Di naawatan. Sa bagay, tintinagamat iti binulan. Isu at talaga ako kwamon day di alugan. Alang rod, agan-anad ka iti panagmanehom, Roman. Sige lito. Katagyaman ak iti tulong mo kanyak. Sikatin ang ibaga iti kinapud na. May papankada kami kini Stella. Nagdamag kanyak. Isong ay bagak. Ala, ingkan. Kanagan-anad ka iti panagbiyahem. Dorocha, siya kung tinangyag iti linuto ni Lisa si Daan para kada kayo kini Stella. Ay, agyaman na, kasebyo. Sumarunong tulangan ni Lisa, tanapan gimatang iti prutas para kini Stella. Ay, agyaman na kada kayo. Ay, jakman ammo, iti anak ko. Tanaka po, puklatan iti silid na. Ay, may saabulan ang nakasta. Maawatak tirik nana. Ang mala, sapay lakumata makailiw-liwagay. Adto'y manang, ingatahan ka iti prutas. Mangan ka kumaa. Naggastos ka pa'y lang, Lisa. Saan ko amakan dagita? Gaputawan ganas ko amangan. Saan amabalin? Nasken amangan ka iti ado. O sige, mabiit laeng ha. Mang islaysak iti naluom amanggat amangan ka. Lisa. Sa anak nga agawid, aging gaamangan ka, manang. Ha? Aday da! Adalugan ang nagsardang iti batog. Adda ni Manong Roman! Isulakit di dayta! Anya? Roman. Pakawanan na, Stella. Pakawanan na. Saan ko man napasamak ti kastoy kan ka? Nung di po kanyak. Apa yan nagsubli ka? Saan ka tingagkalay sa kayon ka ni Carla? Ano? Nalbas ka din di kalay sa'yo? Saan kami nagkalay sa ni Carla? Gapotadyak imandugot. Kat nadaman ni Kalaysak. Awan sa bali, no di si ka, Estela. Roman. Agkalaysatan, Estela. Ikalaysakan iti kabiitan na panawan. Roman. Huston ti panaglidyaday mo. Tada akong dito'y sibay mo, Estela. Kita agmanuan niya tar aramiden dagiti dua. Anya. Si Ripak ida. Ay. Ha? Di ka man, sibiyaw. Anya siripan. Bay amla ida ngagsarita. Ay, una yan. Ay, anya ti kinatawaam. Siya ka day. Saan? Naragsakak laeng. Ngamin, isudamot laeng ti agkatuluyan. Sigurado ka. Wen, sigurado ak. Kalaysan ti sumaruno dita. Abalayan Dorocha. Abalayan adagaws. Una, iso nga abalayan kung namitin kanyak. Papa, diyan ka ba ilanday ito ay? Awanan ni Roman. Nalabit na nakadano na ni Jelugarda. Gusto niha. Sumardang ka iti panagsangsangit mo. Aklunam lang ang di kinapuno. Asaan na kang ay ayatan ni Roman? Papa. Kanadamad basol mo, iha. Taam mo adi na kay ayatan ni Roman. Ngam nagtuloy ka matlapta iti pan nakiayan ayat mo kan kuana. Papa, ay
ayatanak ni Roman. Kasano ang mapanaknakam nga ayatan na ka? Nariknam ka di? Nga ayatan na ka? Wano? Ipapanmulatan nga ayatan na ka. Papa. Ay, agtupakan ka no ipilit mo nga aramidan timadi. Roman, Barok. Agyamanak ta nagsubli ka. No saan ka ang nagsublay? Diyak lamon no anya ti mapasamak kan ni Estela. Kat no di na kayat ti agpakita iti doktor. Nana, Kunana nga awan ka no sakit na. Kan no mabalin kat dinan kayat timangan. Numangan man, timtiman na laeng timakan. pakawanandak, Nana. Basol ko na apay. Kunak, no kabailan na amapukaw ka itibiyag na. Agam saan mo't gayam. Taipatay na mo't. Ikarik, Nana. Saan ko napanawan ni Estela? Gaputa ikalay sakon. Kamaudyanan na. Nagkalaysa kayo mutlaangan, Manang Roman, Manang Estela. Naragsakak para kada kayaw, anak kaw. Agyaman kami, Tatang Sebio, Lisa. Ay na, sapay kumatag na nayon tiragsakyaw. Agyaman kami, Nanang Dorocha. Sapay kuma, tamagustuhan niyo ti regalo kada kayo. San nga importante kanya ti regalo, Lito? No di kat ti kaadam iti daytoy akalay sami. Agyaman kami, Lito. Nalpasan ti kalay sa ta, Estela. Ipag-arup ko no ni Carla, tinaikarya para kan ka. Ngem sikati ay ayatek. Sikati ang kalaysak. Iso adata ti naikari iti tunggal maysa. Roman, Sikati ay ayatek, Estela. Kat ayatan, kan ipatag kay ti agnanayon. ayatan, kan ipatag kamat, iti agnanayon. Roman, Mangbukal ta iti pamilya na ragsak. Nga uray simple laeng ti adda apa nagbiag. Ditan gagayam, tinaggibusan ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat, kan iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Pinapalabas. Nagpa-Espanya ni Don Esteban, gaputa kayat na makita ti mapa nga imbagan nila kay Usep. Iti kawan na. Kinay kayat ni Lolita asaanen nga agawid da Benito ken Pedrita iti balayda, ket umyandan iti bilya tapno adda kadwana. Napan ni Lolita iti ayan ti inana. Idinto tanapan met nagkitsenda da Benito ken Pedrita apaman anay tulod da daytoy. Malaman idi palagip ni Pedrita asukunen ni Benito ni Lolita. Ngem kinuna ni Benito nga umyanen daytoy iti ayan ti inana. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro un Sangre! Makamuka no di mo sukunan ni Senyorita Benito. Saan akmat nga ruden nga agluto iti para ken kuana. Agluto ka iti naimas para kadataba ka. Anya? Mapadasan tamot ita ti biyag ti baknang. Data ti bumalay dito'y Villa Gabriel, tawan dagiti amo ta.
Ambisyoso ka unay, Benito. Ay sus, gundawayan ta. Awan da nga rod, di damat makita ti aramiden ta ditoy. Apay, anya ti aramidam. Aghanin ta. He, laklakayan. Oh, da kayo kabalyaw. Awan makunayon Intad konti ka ninyo. Tinumin nyo. Kenti vitamina yo. Awan nagsakit ka da kayo Kas kala mauyong ditanta kasarsaritan pa yan dagita kabalyo. Ay sus, makaawat da gito'y bakit? Kas dala tao. Dilaunay istalyon. Masirib da ita. Dita ka man laang. Uy, agluto kay tinaimas sa pangrabyan ta bakit Ay na. Nagsaya at talaga ti biyag mi. No kasto nga awan ni Don Esteban. Agulay ka. Adamot dete inted ni Senyor adinan usaren para balay na. Bado ti Don Dayjay. Inak agdigusen ket isuot ko Dayjay. Kasla siya ko ni Don Esteban no isuot ko Dayjay. Mi esposa Pedrita. Naisagana mo ti kumida? Anya ti... Benito? Oh, payakas ka lang nakakita iti alalya. Apay day taroba ni Senyor Esteban nga insuot mo. Napan ka nagsukain iti aparador da? Anya nagsukain iti aparador asasawam. Inted na kanyak day taoy. Anya? Kitain nak. Bagay ko ka day? Sirigan nakman bakit? Bagay ko ka di ti maawagan iti Don Benito? Bueno, Senyor Benito? Agraraman a Benito taiso. Si kamay. Parag papasmat da tao nga agbyag akas lagawn. Maditi kastangar aramidam. Tapno awan maatew. Ingkamot agdigusain. Ket isuot mo met data insagot ni Senyorita Lolita nga atidog abistida. No isuot mo Dayjay. Kas kaladon niya meten, bakit? Awagan kanto meten iti Doña Pedrita. Madi ka kadipay. Ay, Benito agriing kan Anya ka kadi, Pedrita? Si kalaang ti agraraman, di na iramraman. Anya ti masapul yaw? Nagkukuyog kayo matan ngay may dito'y Villa Gabriel. Awanan di isa umay kami ang pakpakasi kundi Don Esteban. Itapay tawan ni Senyor Esteban. Hindi mo man kaluban. Pasal pa kami inalayan ni Villa Gabriel. Awan ni Don Esteban kung naklangarudan. Apay aya di kay makawawat. Benito. Pasensya am idan. Imbaga kon kadakwada nga awan ni Senyor. Nung di da mamati kanya. Isang imbaga kung umay da dito itapanaknakan dia. Imbagamot gaya man niya Josep nga awan ti amo tayo. Ngam di kay kitin mamatay. Apay. Anyat pa nagkita yo kini Ama Josep ataltal ka ni Senyor Ije Away. Ulbud ka di alakay iti panagkunayaw. Awan ni Senyor. Awan ni Senyor. Awan. Awan. Iso pumanaw kayong ditasango ti ruangan alam daw. Benito. Ang mga masisante kayo tun sumangpat ni Don Esteban. Nay, apay akas na ti kunam, Ama Josep?
Asla si kamat tante iso. Imbag man ta nakatakaw ka iti bado na. Ay, saan ko tinakaw na ito? Intod ni Senyor Kanyak. Mala, ibagamon kadakwada pumanaw kayon. Awan ti mangted iti isang yaw, taawan ti amo tayaw. Saan tayo nga agbisin dito yung Hacienda Gabriel? Nga ori agkurang ti pagbiag tayo. Ren kurang ti bingay tayo iti talon. Agbiag tayo no nagagat tayo lakit di. Agpay suday ta, Apong? Nangagyat ako na ni Luciano. Nalawa mo ti likudan ti pabalay tayo. Nalawa ti intad ni Don Esteban apasat ti Hacienda Gabriel. Pagpatakdiran iti balbalay. Babasit mit dagiti na ipatakdiran babalay tayo. Iso nalawa ti likudan no arubayan tayo. Basta ti mat iti danom iti talon ta adamat pinaramin di Don Esteban paiyas wano kanal. Pag nanti diano manipot iti dakla karayan. Nga iso ti mangpaspasayak iti kataltalunan. Agmula tayo itinat natin kanda dumapay nga pagbitan at pamataodan iti kanan. May supusup iti inapoy. Gusto ni Apong Osep? Kasta per aramidon ni amang ko. Nagbangbangkag kami iti likudan ti kalkalapomi. Nagmula kami iti kamuti lanot, kan kamuti muro. Dandani makalita tagijayan, ta agbagbagas dan. Nagnigiyo. Puno ti imbaga ni Luciano. Tulad din iti araramidin na. Tumot natin magimulan tayo. Sigurado nga lain tumot lain ni Don Esteban ti Bape. Saan na nga alain? Ti kunanagin ni amang kau. Ket ibingayan tayo laeng iti pangramanan tayo jibilya. No kaya dati agsida iti natang ken mangan iti prutas. Matlagayam. Ala. Agsubli kayo, nakadag iti kalkalapawiyo. Agtrabaho kayo para iti bagbagiyo. Sana day tala gurura iti manabtog dita. Mayat jembo mapok Kasta, tulungan nak nga agpalawag. Bukas di makauawat dagiti kapurukan tayo. Ay, aguray ka man. Ay, manutawon mo na pok. 18 laeng Apong. Si kansamot deta diyan ni mga sawa. Una Apong. Isungarod niya, umag-agawa akmat at tumultulong iti trabaho da amang ko. Wala. Ay, kasta ati bero. Mala. Mga sawa kantong arudan. No, agiskwila ka kunak kuma. Angam kunamot ni amang mo nga awan baal na amang paeskwelakin ka. Maawatak deta Apong. Maawatak dagiti dadakkel ko. Umagawa aglayan niya agtalom. Tinto agbalin na putot ko tag eskwela. Kasta. Ay, dayawon ka, apok. Umasinso ti agpamilya. No, kasta ti kapanunutan na. Malala. Umagawa ka nga ron. Saya atam ti agtrabaho, apok. Agarap ka dito'y Brutus Mapaanak man iti ayan dagitag bangbangkag. Di ka umad-adayo, Brutus. Agarap ka lang dito'y turod. Nimit Luciano aputot nila kay umpong dayta. Nene. Atidog apaltog tinakasabit iti sanga timangga. Kaabay tinakasabit metlaeng abayon. Balon nga tatilinaon dayta. Agap, dayta nakabitin apaltog. Asino nga tati aking kukwa dita? Iskupita mo't gayam. Pagtirtiro da nga ta iti tumatayab da ita. Ado nga minti pagaw kada alimuken ditoy.
Ang mga nuad pa'y makadanon nga abuyo ditoy, manipod dita kabakiran. Luciano! Isardeng mo pala detag bukwal dita! Nakita na kung dito'y sirok ti mangga. Umay ka pa'y dito'y linong, Luciano! Di ka unay! Umaya pa ng pinitaw! Ubayan ti loko. Naidumduma day takadagiti amin nga agtutubo alalaki a putot ti manalon. Nagagayt, ken talaga nanakam. Adda na panunot ko. Wag, napintas tinapanunot ko. Aganok ta ko na mang binitaw? Wag, at damot gayam iskupitam. Apag iso, ta damot iskupita. Angam, naidumaday jay dita iskupitam. Ha? Anyamot tinagdumanda? Agpaiso nga iskupita kit-kitaan. Awan duma na itilanga dita iskupitam. Ngam, bala ti kalibre 22 ti bala na. Ha? Oh, di ka kadi agbilib? Pasadya day jaya pinaaramid ko iti agar-aramid iti paltog, ijay baryo tiko. Ha? Ni, ijay mo ti nang paaramidan ni amang ko iti dayto mang binitaw. Aya. Kita agman ti bala na. Uray jak ipakita. Kapadpada siguro ti bala di paltog mo. Kita aklaeng. Mabit lang. Nay, kaya't mo asawan, ikarkargam dita bayon nga ayan ti balon mo, kat ibat batim la dito'y sirok ti mangga? Wen mat? Ay sus, delikado barok. Kasanunuad na maisarong atulisan ditoy. Ket sukainan dati bayon mo. Aramaten damot lakin ka, day taigam mo. Di tanto aramidon ti kastamang binito. Nasingpot damat. Nay, kaslam amum ida. Saan mat? Damag ko lang. At na panunot ko, Luciano. Numayat ka, agkuyog ta. Anya deta? Mapantaaganop iti kabakiran. Nalawat ti kabakiran na masakupan ti Hacienda Gabriel. Adulakit di ti atap nga ayop ama ano pantay jay. Talaga nga ato. Napadasmin kin amang tinapanaganap. Kastaya. Sige, ibagam kiniamang mo. Mapantayon to aganop. Anya, kayo aganop. Uwi na po. Mala, sumurutak to. Kano ti ipapanyo? Intong parbangon ka no, kuna ni Mang Benito, apong. Ay, apay nga itong parbangon, apok. Kastamot ti kunak, apong. May mayat no, agrobwat tayo dito ipatat iti malam. Kumita tayo iti pagpalabasan tayo iti sumagmamanong nga oras. Sa tayo to aganop iti parbangon. Ay, huwag na. Rabi iti panaganop. So, mapantayo iti kabakiran sakbay asumit ngat. Awan angin na. Bumbak man. Oy, Benito. Apa nga inruar mo data iskupita? Kami aganop kada Luciano. Anya? Wayne, ado ka no ti manupan iti kabakiran ang masakupan pailang ti Hacienda Gabriel. Agar-aramid ka. Saan aday ta ti trabahom? Kakaiso na anawaya da tao ita. Tawan pa'y ni Don Esteban. Wanang Martengkan, di ka man nagbalin akong trabida? Agab-abuso kan, Benito. Panunotam. Ang mga no pa kaikatam akatalak ni Don Esteban ti aramidam. Awan mate, di namot makitkita. Kat no maamuan nanto. Maamuan na ano ibagam nga? Saan asyak ti mangibaga? No di kat dagiti makakitkita ken ka. Di ka man.
Si kalaang ti kadua ni Senyorita Lolita dito Villa. Iso asigurado man nakatrang ka amin atawa ken ridaw, apaman asumipngat. Mapan kayo itan, Wen, ita kano amalem ti sasangat May. Dila kay usip ti kadua May. Pagsakayak ni Brutus, kukudak met jay dua kabalyaw ta pagsakayan da Luciano. Oh. Ilukod mo matanda kita kabalyo ni Don Esteban, Benito. Oray, ket awan met ni Don Esteban. Benito. Inukod ko na, tapno agkabalyo kayo mait. Narigat met no, nakakabalyuak, sakit magmag na kayo. Amang ano, agungot ni Don Esteban intong sumangpat. Di nanto maamuan, basta awan agtagtagari kada kayo. Di mo maibaga, Benito. Siyak ti makamo. Ayabam ni amang maon, Luciano. Mapantayon. Mala, ayabam ti amam, Luciano. Agkasakay kami dito'y may sa kabalyo. Ta si kadita may sa. Nalaing agkabalyo nila kay Usip Ado pa'y laing ti atiwan ng agkabanwag. Dinto ta nasuruksan nga 80 ti edad na. Hey, Ama Usip! Agannad ka! Di mo na partaka, dagpataray, kat medyo akiki din ti pagnan. Kasi agannad! Saan ka na yun? Di na kawagiran! Pudlutin ko na ni Among Bro, ang Benito! Aginayad kan Brutus, delikadong tidalan. Mang Benito, agaramid tayo ti pagpalabasan tayo ti Sardam. Anya ti aramiden tayo? Nagtatayag dagiti pinuon ti kayo dito'y nagsardingan tayo. Kasla sumipngay tayo. Nasapa pa'y mutla ti oras. Kasla rabiin ta napuskol dagiti nagtatayag a kayo di tayo. Para kin ka dito may saasako. Sakaw? Apay dito'y? Agaramid tayo iti sinanindayon na may galot ka dagiti pinuon ti kayo. Iso ti pagidaan tayo, inton makapangrabii tayo. Kasta ti dami dito, no umay kami agan anok. Mang Benito, kabalan ti agid tayo ti sakong indayon? No, kabalan ni Ama Usip. Hey. Apay kat ajak kabalanan. Ay, shh. Agulimak kayo. Gulimak. Saan na ada tayo ti tao dito kabakiran? Asino dagiti nadlaw dala kay Usep ang nakakabalyo iti kabakiran. Gagayem, di liwayan na denggen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. El Uro con Sangre! El Uro con Sangre! Pinabalabas ad-addaan na dagdagan ti dakes nga ilem ni Don Esteban kinilulita. Idimbaga nila kay Usep tinakita na alanga dagiti singin nga impas nga daytoy. Kinunana saan pa'y ngagsubli ti Villa, ngem dimteng ni Benito iti rancho. Kinasarita ni Benito ti Don. Adu ti imbagbagana, ket ditaan na amiris ni Don Esteban abiddot ti papanaw na iti Villa, gapula kadagiti anak ni Lolita. Nagsubli nga rod ti Don iti Villa, ket dita, nagsarita da kini Doña Augusta katugangan na. Imparik na ti Doña ti sakit tinakam na iti aramidan ni Don Esteban iti anak na. Nakita ni Doña Augusta tinakupin alupot. Impagarop na lampin,
ngem ad dalaket nga ruden anasair, idimbaga ni Don Esteban akatukad tibiyag dagiti singin tinasao alupot. Itagagayem, at tuyen tituloy tinubela tayo anapaulwan. El Uno con Sangre! Apay, Pedrita. Adda kinupin ni Senyor Esteban alupot akas lamapa. Imbaga na anapatpatag kanupay dayjay, ngam tibiyag dagiti singin nga anak ni Senyorita Lolita. Ya? Anya nga ta dayjay, Benito? Gusto jay kunam. Mapa dayjay. Anya mapa? Akin mapa? Mapa ti kinabaknang dito'y Hacienda Gabriel. Anya? Masiguradok aday jay mapa ti makaitudo. No sa dino ti nakaikalyan ti kinabaknang nga ingkali idi dagiti hapon. Agpaiso ka di dayta? Ay sus, saan asao-saulaang ti may papan kadagi jay agamang anaikali. Ado ti naikali agamang dito'y pagilyan tayo idi panawan ti gubat. Masiguradok, Pedrita. Mapa ti kinabaknang jay nakitam. Nagsakitan ti ar-aramiden kanyak ti asawak. Oray ni mamangkat sinair na pa yan. Syaklat ako man ti pasakitan na. Adinan iraman pa'y ni mamang. Nakariing ti maisa nga anak ko. Itulod ko ti indayon na. Anak, maturog ka pa'y ha. Kalkalpas yun lang nga nagsuso. Maturog ka pa'y wen. Agyaman ak. Nagsardeng matlang agsangit. Wen gayam. Kasano nga ta? Awan pa'y latnagan dagiti anak ko. Jak pa'y pinanaganan ida. Gaputa inururay ko ti asawa. Ngam. Awan sa nga talaga ti amor na kadagiti anak ko. Tapay kat tinapay laing may kinita ida ditoy. Anya nga ta nga agpaiso ti ipanagan ko kadagiti anak ko. Mi esposo, gracias. Anda ka matlaangan. Kumusta ni Sikan? Kastoy? Kumusta ti salon at ni Sikan? Napigsa ako. Muy bien. Mi esposo, kita am dagiti singin nga anak ta. Por favor, patyan na kuma. Agsob-soblin ti sigod na kinairmosa ni Sika. Lipatan ni Sika. Ti akosar ni siya. Ki falso, ki verdadero. Saanan na panunutan pa ni Sika? Mi esposo. Basta ti panunutan ni Sika. Sikalata ti esposa ni siya. Sikalata ti reyna dito'y Villa Gabriel. Mi esposa. Kailiw una yan ni siya ni Sika. Mi esposa.
Mi esposo. Por favor. Mi esposo. Anya taramidang mon. Ditoy. May nisika dito'y katre. Kasapulan ni siyak nisika, Miss Posa. Saan? Saan pa nga ito, mi esposo? Saan? Dagiti anak ko. Nakariingdan. Ditoy ka. Saan? Saan pa yung mabalinti kayo mo ang mapasamak, mi esposo? Saan pa nga ito? No pwede. Di kagpaidam. Ni siyak ti esposo ni Sika. Saan? Saan pa? Por favor. No pwede. Saan? Sus, apo. Anya nga tanti mapaspasamak kadagiti singin. Simrak dita kwartuda ni Senyor Esteban. Nangag ko akas na agsubsubang dakin ni Senyorita Lolita itay. Naariwawa da. Ngam, naulimat damatan. Kat dagiti matan singin timang mga kungag sang sangit. Ay susapo, agkontesdan nga agsangit. Apay nga'y abaybay anda nga agsang sangit dagiti singin. Oy, Pedrita. Anyat aramidon dita. Danggam ama ng Pedrita. Agsangsangit dagiti singit? Kas naagap apa itay da Senyor Esteban kan Senyorita Lolita. Simrak dita ni senyor? Wan, kas lagap apa da itay. Ngam naulimak damatan. Kat simublat matan dagiti singin nga agsangsangit. Ay, por Diyos. Apay manang Pedrita. Kwa. Adalakit din napatag nga aramiden da. No di maam mo, di mo damagan kanyak. Pumanaw ka dita. Di mo pa kasikuran no agsang sangit man dagiti anak da. Taadda dapat iti ayanda. Makamu da pay laang. Wan! Masurunak yan ni manang Pedrita. No agsasao, kasla iso ti amo. Hustunan anak ko, Wen. Di ka agsangitan. Hustunan. Sumartan kayo, na. Hustunan tayo pa nagsangit iyo. Mabisinda nga ta, Lolita. Pagkatasan na ni Sika dagita. Awanan ti panagayat na kanyang. Awanin ti sigod ang kinatunguna. Kasla rin na mas nakunti asawa. Kasi kasuan ni Sika dagita. Makatitilingan ti sangit da. Wen, di mo pa kadanagan ina. Gusto na anak ko, Wen. Di kayag sangitan. Sumartan kayo, Wen. Benito. Anyamanen, Pedrita. Dakas sa atalagan. Ti anyamanan. Simmangpat ngagpayso ni senyor. Ngam di nalatapagan ano dagiti singin. Makibiyang ka man hen. Masyanak nga rod ka dagiti akiina. Tinapatag simmang peten ni senyor. Ammom no anya ti atapak nga inaramit na. Anya tinaramid na. Kwa, pinilit na ni senyorita. Pinilit nga? Pinilit na Si Kamot. Nasken aya nga ibalikas ko no anya ti pinilit na nga inaramid ka ni senyorita. Kat, anya ti dakas na nga kat asawa naman. Uray asawa na. Kasaan arumbang.
Inaayop ti kasjay. Ay, sos, Pedrita. Saan man aday, tati pampanunutem? Naulpit ni senyor. Naulpit nga agayat. Adda nga rod maramidam, alaman? Sa bagay. Ammom, Pedrita, ti kapat gan itan, ket adda tapay laeng dito Villa Gabriel. May atibiyag ta dito yan. Iso adikan makibiyang iti anyaman a makitkitam. Tamangan no isupay ti pakaik-ikkatan ta ditoy. Edita, Senyor? Aday para medyo kanyak, senyor? manon ti edad ni Sika? Ha? Dandani nagsira iti numero iti kalendaryo, senyor. Oh, ket awan ka diti plano ni Sika na makiasawa? Ala ni senyor, tila damdamagan na. Napintas ni Sika, Edita. Ha? Ay, sasabo. Purpurnganak mo to. Awan ka di pa itinobyo ni Sika? Awan pa'y, senyor. Sayang ka. Napintas ni Sika. Rumbeng na mapadasanan ni Sika. No kasano, tirig na ti adda ni esposo. Ala, senyor, di aprusan ti rupa. Saan pa'y gayam na mo ni Sika? Noan niya ti sabor, ti dulce de amor. Senyor, aday paramid ni senyorita kanyak. Padigusan may kanon dagiti singin. Descanso, Edita. Senyor. Ayusan ni Sika, ti bagay ni Sika. Adan to ibaga ni siya, inton madanon ti noche. Bueno, agtrabaho ni Sika. Nakaturog gaya man dagiti anak ko. Impaidam mo't idan kadagita indayon da. Uwan, senyorita. Oh, apay akas nervyos ka. Ay, iko. Awan, senyorita. Kasla, ada kabutan mo. Ha? Awan. Sige, senyorita. Labak dagiti nagsukatan dagiti singin na nagtigos. Apay akas dyan ni Edita. Itaman pa'y nga awan gaganay gayan na. Sa kasla mabutbutan. Apay nga ta. Pedrita. Senyor. Ayan ni Benito. Adda di talikod, senyor. Asikaswan na kano ti hardin di tayan ti swimming pool. Muy bien. Kanoan niya kano ti kunayo? Dalusan mi ti swimming pool. Tapno mabalin manin a paglangoyan. Nabayag ngaminan adi na usar. Kandi na dalusan. Isuan narugit ita ti danom na. Oh, muy bien. Muy bien. Ipagani si kakini Benito. Tamangayabi ti katuana. Ikatanda ti danom kat sukatanda. Kaya't ko nalimpia agwa ti swimming pool. One, senyor. Benito. Oh. Isardeng mo pa iladay ta. Oh. Apayaya. Inka kano agayab iti kadwam nga agtrabaho. Dalusan nyo ti swimming pool. Sukatam kano ti danumnan. Kaya't ni senyor ti aglangoy manindita. Anya? Alan ang mga no agungat. Inka ijay away, mangayab ka kadagiti awan at aramiden da alalaki ijay, ta isuda ti kadwam. Oh, sige. Hanggang apay no si kanti mapan ijay away. Iso pa'y ti matrabahok ditaw. Anya? Wen, si kanti mapan bakit? Ituloy ko aparaspasan dagitaw.
Kitnay, nagsamak dito yan. Pedrita, Mausit, da kayo ti masabat ko, nasayat man. umaya ko may jibilya. Apay, kasla madandanagan kayo man. Sus, da kas tinapasama kay di Rabi, di Ranso. Anya tinapasama? Ay, mapanak kay jibilya. Ay, ada ni Senyor Jay. Adda, apay ngamin. Adu tinaaga baba kay di Rabi. Anya? Ay, sige tayo nakaibaga ka ni Senyor. Masapo lamang mo na da, gusto tinapasamak. Kibarbaridad! Asino dagiti nagkakab? Ay, sami nga mo, Senyor. Anya tinararami dagiti kabalyero nagbambantay jay? Ay, uray dagiti kabalyero apinos ganyong agbantay. Kat nagpukaw da, Senyor. Ke? Awin, Senyor. Napukaw mo dagiti dua kabalyero. Anya ti aramiden ni Don Esteban iti pan nakatakaw dagiti baka iti rancho. Anya met ti plano na kadagiti singin ngayon pas ngay ni Lolita. Gagayem, di uliwayan na denggen ti tuloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, June Ributazo. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng estasyon. El Oro con Sangre!